Navê min Şabedîn di 10 saliya min da bala dengbêjiyê min kişand esebî bû, elber heywana bû. Yani 24 saeta min dengbêja goda dikir. Eslê me em hevê dîne, qulpê hevê dîne. Kalê min mîlikî viye, em li Şawşanê mala olê mane. Ji wê 5-6 sal berê em hatine alî Farqînê. Gundê Farqînê ji ra divên malê gir. Em hatine wê derê, me li wê der jiyan kiriye. Yani li alî Farqînê jiyana me ez biçûk bûme. Et qimatekê da me bavê min ji wî alî ji alî hevê da qulpê hatiye wê der. Jiyana min alî gundê Farqînê viye. Dengê min xweş viye. Em bivên ayla min. Ayla olarak dengê me tevk xweşin. Ana em bibêjin way 13-14 salê min e way 35 salê min e, emrê min 5 sal e. 35 salê min e, ez vê dengbêjî ji xwe dengbêjiya me heye. Ana ekîba min heye, ez diçim daweta. Ez diçim yani derva, daweta sebiyê min jî, ew jî him temburvan e, him jî ew jî hunermend e, yani ew jî kilama divê, yani mala me tev dengbêj olarak em yani dengê me tev xweşin, em deng xweşin. Bir de yani ev bandora dengbêjiyê li ser min sebîtiya min da li ser min viye. Min vê bandorê dikim, o dewam jî dikim, band hebûn. Me li wan godar dikir. Bir de dengbêj olarak Serhat tarafında em bibêjin rahmetiyê Şakir, Xwedê rehma xwe lê ke, çiye ewka xweda, rahmetiyê Hiseyn, Xwedê rehma xwe lê ke, ew jî orgnosî. Yani dengbêjê mamoste hêja bûne. Bir de ana Hozan Aydîn heye, em selav û rêzê xwe jî ra dişînin li Awropa. Delîl dînalar heye, selav û rêzê me ji delîl dînalar jî. Yani li her develê dinyayê mamostê me tev hene, yani van însana em dibinê bandora hevalê, yani Xwedê rehma xwe lê ke, em dibinê bandora rahmetiyê Şakir, rahmetiyê Hiseyn, em binê bandora vana da mane, kilamê me li ser vana me bandor kirine, em van kilama em dibêjin. Eviya mij dengbêja bîstiye. Bavê feqî heviye. Li ser keçikê her halde dilê wan ji hev re hebûne. Hevdû ew kirine, em bibêjin dilê wan li ser hev heviye, hevdû ew kirine, bavê feqî demek dane girtinê, zanî wî birine kirine hefsê ji vir, viya et karim bînim ziman. Yani em bivên bi ewk evîndarî, yani ev kilam serî evîndarî hatiye gotin. O ez ê ana kilama bavê feqî ji we re bînim. Bînim cî, yani ez ê bînim ziman. Wî de heyran heyran hayran gelam go buhare akreb nezm hoşvare vaylimne midi gelam ve fakir jser kaniye ولا سالا پاروی چاقی دوران باوه فقی بو سالای سال دسته باوه فقیل داره کلم شاخصن بری وی دانه کلم و شوتیه
قات جاره وايل مني وإذا ما هو ما أغلم فرارو وإذا ما من عبد الله خير ندي مال يا منو مدي قلو برفق باري لسريت شام وشاشوتي أقرب نزم كليا وكاهيك وايل مني مدي قلو شوق شمالي ضايا بشنو بالا بابي فقيه أقرب نزم دبرقه وايل مني برا قلوش مرضى باطا جابوا مسكين يا خيري اوي بقونا في بابي فقد الكتية جكلا مشاشوتي هاتية اخذ بداري وايل مني وإذا ما هو ما لو المفرار وإذا ما من عبد الله خير النبي مال يا منو هي وقفة فقيه وخيل امان ديار بكير شمو اشواري والملي بدنا ديار بكر بلندة دجلة وفرات كالا وايل مني قالي قند جنانا هوني ورن تركا ورن بابو كالا مكين وايل مني امان هو امان واخل مني مالا مني امان ديار بكير خوش ديار بكير وايل مني بدنا ديار بكل برندة دجلة وفرات نالة وايل مني قالي قندي جنانا هوني ورد تركا واري بابو كالا مكين وايل مني امان هو امان وايل مني مالا مني امان ديار بكير شار درقيه وايل مني
فرات دجلية والمني دايكي خلقي نافن دايكي مروا واري خلقي بوش برانو بفايدة والمني واي واي واخ امان 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 هو امان واي اخل مني ما الله مني سلاو ريس سلاو حرمت کسی کل ما گودارد که کسی کل ما وقت هر هنرمند کی جان هنر سلاو ما حرمت ما جهر چار عالی دنیای سلاو ريس